البته تماشاوانجا و پرسکی گرینگه جبر کوی کما گوتی به 10,000 ج خلک هرما کردستان پارچندین کردستان با اکی گشتی کردستان آمازن همشین بیجین لی سوئدی دیجین گلو اف بریاره بر انجام چیه افکار من آواره سدمین کنکریتی دستنشان کرن میوانه که میهجا هیه ویلدان تانیکرو او سیاست مداره ج استکهلم گل مدایه برز ویلدان دماتا باش به ایدی در انجام و بریاره گلو همشین بیجین سیاسیه جی جبر کو تدی نه حکومت سوئدی د دست پوپولیستان تون روان دای او کو دجی پنابرانه یعنی او خوشی صدمه کی سیاسی هبه بله ایبارا بخیر گلک سپاس جبو درفته سپاس پیشنیاره که این نبویا بریاره حکمتی لی بسایا بداخوازا پارتیا نجات پرست کو دربه حکومت نهایه او جدر به جل پارلمانتوی پشتگیری به حکومت دکه و به پیشنیاری پارتیا لیبرال اف مقدار هاتیه دیار کرن جنوها ده جخو مقدارک هیه جبو هر کسی که 10,000 کرون جبو زاروکه که 5,000 کرون جبو مالباته که 40,000 کرون اگر او بخواه به داخوازا خواه بخوازن جسویده هرن ولاته خواه او آلیکاری تدایی لی اف پیشنیار ده اساسا خدا پیشنیار پارتیا نجات پرست پارتیا تجی بیانیایه و ده اصل خدا دخوازن بیانی لسوید نمینه دبیجن که امی بپره تشویق بکن وانا جبو پره هاتنه بیدره نجبو تشتکی دن امی پره بدن وان دیسا بگرینن ولاته وان مثلا یک پارلمانتر پارتیا لیبرال فردریک مالم که وکی دوستکی کرد تیناس کرن او بخود بیان خو یا دو ده دبیجه که سدمه این که ام بخود پارتیا لیبرال ابیاد خوازه و سدمه این که پارتیا دموکراتین سوئد یعنی پارتیا نجات پرست پارتیا دیجی بیانیا که نه حکومت دایه لی پارتیا هری مزنه ده پارلمانتوی دا پشتی سوشال دموکراتا به داخوازا وان سدمی وان جهب دو جدانه بله برسی بلدان البته پارتیا نجات پرست و نویجی دموکراتا به خوشی جه سریجه و که تبوتی یعنی بریاره که بزورینیه یعنی زوره به پنابرانا کن ایلاوه گریا ولات خوا کتولی هاتی از این ده پارا دمته که واتا بخواست پنابرانا یعنی گلو روشا سویدی بتایبتی روشا آبوری چونای بونا انداماناتو گواردنو با گواردن ده سالاتش واز گواردنا حکمرانی لسویدی وکریه کو پنابر بیزار بنج سیاست آنهای وی ولاتی اب خواه بحزا خواه گرن مشکله پروبلم اساسی جکو افتشته لبورا بیانا حکمت سویدی یا دو دبیجن که ده 12 سال داویده 1,200,000 بیانی هاتنه سویدی جوان 700,000 کس جخو ببونه همولاتی سویدی وقتا ببه مرد ببه همولاتی سویدی ایدی یعنی حق تو تشتکی تو کسکی حتی ملک سوید و حکمت سوید نکاره همولاتی سویدی بپره یا جی بزوره یا جی بدلوی سویدی درخه لی اف پیشنیاری که دموکراتین سویدی لگل پارتیا لیبرال به حکمت دانه قبول کرن که اوی سربیا قانون کی درکبه و او قانون 2026 دا به تطبیق کرن ابیا ده بنگه خدا لدجایتیا بیانیا آباد به جبو که دبیجه که کسی که لسویده عادت و عرف و قاعده و تشتین بله تو نبینی برز ویلدان که واتا بو برجواندین سوید ایدی اف قانون جناینا ناس کنه بونه دماغو سوید بریاره که چاره نویساز دادم بونه هکرم بحث یوروب کن هرما یورو دورا یورو کفتت راپرسیه ده خلک سوید قبول نکر سوید کویت دورا یورو دا که واتا بون یا سوید بو انداماناتوی بیکو و گریان بو اراده خلک بو دنگ خلک ایدی بریاره که تا دام بو انداماناتوی که واتا تو نبینی گلو لگور برجواندیا سوید و حکومت ویولاتی و ده سالاداری
ایدی پرانسیپên دیموکراسی وeke cara nemane mafê mirovan weke cara nemane guhartin bi ser dihatiye dibe li dijî penaberan her biryareke bidin. Belê ji xwe qesta min jî ew e. Erê. Qesta min jî ew e ku ji xwe hikûmet dibêje ku di siyaseta biyaniyan koçberî û entegrasyonê de em paradigmayekî nû, vîzyonekî nû, perspektîfekî nû guhartirekî ji kokê em çê dikin. Loma dibêjim ku eviya 350,000 kuranê Swêdê yani ew mana wî çi be ji bo însanê ku mirovên ku ji bo bîr û baweriya xwe ji welatê xwe dûketiye li vê derê bijî bûye, li vê derê êmin bixwe yani sê nifş li vir çêbûne. Bi pere ne mesela pereye. Loma divan biryarên yani pir giring de Swêd ew adetên xwe yê demokratîk Beli Brezil'dan hema babxwe mirovê me hene li salên heştiyan hatine Swêdê niha li wir zarokêtî peyda bûne zarokêtî li wir zewicîne wan jî zarok hene hêdî gelo ev çawa li kultûrekê wisa tê teqebila vî kultûrî dike 3-4 sala heftiyekî tê te vêrê teqebûl nake vedgera Swêdê kevata ewa Swêdeke biryareke bi vî awayî bide gelo madê Swêdî çend mîn ne Swêdê yani bi milyonan penaber di Swêdî de ne di parlamentûyê de hene di hemû ciwan de hene. Belê bi qenaata min ev biryar ev hîn li Swêdê gelek münaqeşe li ser bê kirin. Mesela beyana partiya çep, beyana partiya merkez, Center Parti ji dobe pir bi xurtî li hemberbiya derdikevin. Ez di wê qenaetê de me ku di nav partiyên din de jî belkî take endamê parlamentoyê ev ya qebûl nekin Partiya Sosyal Demokrata û Partiya Keska hîn ji dobe bi kêmanî ez lê rast nehatime hîn beyan nedane lê ez pir baş zanim ku ev jî li dijî van metodan e ku biyaniya muamele bi wan bêkirin ew 4 partiyê din ê parlamentoyê da li dijî vê pêşniyarê ne 4 partiyên din pirsên entegrasyonê bi avakirina û bi muameleya însanî ya biyaniya re dixwazin pêş ve bibin pirsa entegrasyonê bi teşwîqa bi pere xapandina paş ve girandina penabera nabînin. Loma heta 2026 heta ev pêşniyar li Swêdê bibe kanûn û têkeve ev kê ev münaqeşe berdewam bike û ev münaqeşe dikare partiyên ku di hikûmetê dane jî hem cudabûna peyda bike. Qenaata min şexsî dem gelek maye salonî pêtir mane. Birêz Vîldan Tanîrkulov siyasetmedar li Stockholmê gelme bû gelekî spas êvar baş. Gelek spas dikim mala baba.